Well, praise God. Men sang Mao, greeting sang Cincinnati, Hawaii. Kalangan kiyang god sabol malimbak. Wasa koros chay ka kudial tatokang god, mokiting god. Para pasampun sampawat, pagkikitay ka dyan yeyas, nan sabol mam ino. Kachan ino gidi mo nain sa wabang kamkamorete ngene, abang kasakasileta i, ngene saraw ko doon kasaleta i, loud. Pon kitail mo po son lahi pon sambawat. Okay? So, ibang katugela, ibang $1. Ikas ko sayang mokitin Ngehn Sarawi bang prorantra orala mokitin Ngehn Sarawi at japsang ng katete marunggo to. Ayang trapieta creation. Tayo creation kabagabagan kauna magtabang watak na sa neseseo. Sa neseseo, irachikitik riyawo kasaya, sambali sa lipung soja momay. Rotorot kiba wasa lolkan, ngenen god katungkat sili pompilkan. Okay, so Ngehn Sarawi yang atra kacay wata kata sang nan senesis Ngehn Sarawi yang mal. Okay, chay bilwatak me masano katkati ren god. Masano me ye god ratikitike sa payo kasaya masano wiya ramasala. So god sam, god na, god Ngehn Sarawi. Israel silman bukat exist. Israel silman bukat porta nan senesis ng puksarawi. So kapag sangatra mas kokoto Ngehn Sarawi ang mamal mo. Nan muyen Jesus Christ ang so may katkatla awut kataroto Ngehn Sarawi metiyata pong warongko ut anson Ngehn Sarawi met. Sangatra anso koto. Okay? Sangatra anso met Jesus na wiwiyariyaw. Jesus katkatala na lang Ngehn Sarawi katiti mumotso me ye souleng kan. Souleng me kap. Souleng me Ipwsapahl. Souleng me maur ki kawedin Jesus Christ re Ipwsapahl. Souleng kap. Rapido ye we o kalok. Souleng me uye souleng drop sui galakot tu jarami minang kadete mareng. Presui galakot sang niarel lalawete sojoka sombal ke Jesus Christ nan wige Easter sambapon te souleng iral kata-kata mokedin Jesus Christ pon sambawat. Tama kayo ko sambal kamuyo ngayon de kata-kata man. Apagatan wokila lale jan wokila ng karapan Jesus Christ akatsto. Kajan mayaw ta salataklam ale makapan tipatrakan wakata empower by Holy Spirit pagtang kakatokela tatokin Jesus Christ. Ngay katokela me wiwiki ekot lalata iar masano nga tamaliel masano nga tanongyong iar kito ay kito wewe ijaja luseli ijaja sarapasang ap Ngehn Sarawi men wiye tatok. Makareta i-convicted niya wiye penwiya ikapakap nan sampongka kauno masa niya yung kosaya Ngehn Sarawi. Okay, boy Ngehn Sarawi pali lauding child solan child kosaya Ngehn Sarawi absolutal relationship ang Ngehn Sarawi relationship to eto popo de relationship irayeu pana baba nono seri relationship irayeu pana a child kota relationship kaiteng kotang kosonnet kaiteng kotang rule karatama ichacha masmasa ko trang selipa apsasa yi jasada miminan relationship Jesus Christ kotsto wiya ramasala po amen kapara kongi kitail kaida kapara kongi kitail magitail deep amen me deep pandu weta kitail amen relationship po yi relationship me kauno kapangkita adami irarapop san lala po yi rasabaik Jesus Christ kotsto or restore kapuredo relationship epola puen kapureyang kachal ngenen god me sora sang aramas pue kisapaik. Okay, aramas mamaur ko to murin atami vara fall aramas usogi di poinan di bie mela aramas toror san sapol manggot lingan roman siluri saksilo toror san sapol manggot lingan Jesus Christ kachto bola Pumak Japan lukwariyangi kiyangi ata maura kapriyang tang Ngehn Sarawi linganen koto metoror sang aramas ninjapio. Okay, magarda chasolara nane koi Israel rapa yawasa iden mimia. Tawad iden presence of God. Wasama god ken
ewang aramas makeup kata. Okay, agja solar anano kola rapaki physically rapaki ya Eden. Ata mongyong uyala Eden. Paluwara traka uyala presence of God. Magdaba muitong kaunong katlong o kausan wasa. So gdaba naso dra kauno o limbakong God o baikyong God. Magdaba naso Ngehn Sarawi. Magdaba ng fellowship. Fellowship ang Ngehn Sarawi. Okay, so imo kasampal gigi ka school mi uyanan wigat po gigi child na sa lang Ngehn Sarawi. Aguston sa usay child ba child na sa court. May banda aya sa court, aya pangako atawat isa sa court. Okay, po gigi Ngehn Sarawi may pang kolele yung katakdana sa court. Magatra asa court ni pina chakel chas sa court. Tabang yo pompop ko, tabang memorin tip mong court, tabang sapsapay pagchalama me Sarawi tewa puk Sarawi no sa court. Kitay koras sa court. Ngehn Sarawi akot ton sa usay kitay pagchala na sa court. Armatel relationship ang Ngehn Sarawi sa tomao pagchay sa Ipwsapahl, chay ban sa court lao chay merla, chay bang form of religion but denies power. Okay? Chay ban udiyal rayla kami out din Ngehn Sarawi, rayla kami baba court out din Ngehn Sarawi, rawiya song laut pon sampawat. Rebadak million in aramas kutunan wing God. Okay? Hallelujah. Yes. Okay. So, ayo iko sa saya tuan Ngehn Sarawi ayang atramini creation of this world. Tuan Ngehn Sarawi chay wata puk Sarawi chay wata kata mengen Ngehn Sarawi yanger menan senesis kodo. Ngehn Sarawi chay wata eminan scripture kan po yang kawewe yang aramas tama ko perangkot aramas mencunyata o aramas me ibu Ngehn Sarawi rapanale kawid en Ngehn Sarawi yang samrakan wat puk Sarawi. Ngehn Sarawi bil yang leader in men Israel ko. Okay, cebang lang Moses, Abraham, so seberala ka me kauna totongki nan katete marang Ngehn Sarawi kan cieta po Rael. Okay, Ngehn Sarawi cebel kaskul ki ayo me Ngehn Sarawi me uyo kolokol. Ngehn Sarawi me uyo kolokol kat Satan buen dernok wadal selina sambawa to kawela melel me mia tatok na muntiti apo so lap ansa wat kamperang me kokoto nang great tribulation kauna bang kamakit Ngehn Sarawi pan yeyas irelakan mi Ipwsapahl ap kauna ban katkisang Ngehn Sarawi bang kiyang untroubled anzone abang ya part of God's judgment pwegi armas enter en le long kapal merabang wur lang is makapagkaral tao porang kak maurla. Okay? Kaite coach so limbak up matawa ma so mo down judgment walk challenge face on the face of the herd agtela one way to you bisgan lan hell me move forever. So a part of process magot mo down challenge le long kapal bajalang kak Ipwsapahl kuryangi bajalang kak maurla. Mona panggodo o kaloga trepel o kasapokola sa ko aplikamakan o iralakan me udan kasanete marapani munjiti ang God. Okay? So kauna bil muidong an Satan and so we are part of God's judgment pwede sapol malimbak ang child. May patapatang ki limbak, may kataroto sapol mo kan pwede patapatak, may pilping God's dito sa nanlangi God's to patapatak, kiyang child puk Sarawi, kiyang child Ngehn Sarawi, child kap tsaka yostraman wrong. Tama ba ang konong child? Kitong child chapel. Ikara pa wama pa muidong ki great tribulation sampari su tribulation apan and that great pen Jesus masani so drak kapal parak yang mekokoto nanan sawo makapan pil kasaya aramas kapang wor ki tsaka yan mariti po rail kami rail la wana rail pan men melala aprapang yung memor kauna pa muidong an chepela ansa wiko sayayar koton kan pamporta neflin kapag kan truko kan pamparan ni trakai puel ani pamportasan ang puel lang kastokan magtay kang giligalang magkasakasaleta ani yo seta na pamparo sos pon sampawat kamas sa puek alien check lang government per koso ya alien puek ya bangkodo okay demon kan nan wawa pampara tawori rabob sang nan lang renawon relus tamarawya raban subay dito ng armasaka memimi pon sambaso tayang pokpokta.
Karetak anson komuyo ngoy kitang tongokot tang kelela sipetala morin sampa tongokot Ipwsapahl pagatan kak yang save mona ban moitongan Satan anso so anso mga saraw pang kamokit na nansawo Satan panan ke full authority pon sambawat ismet Satan godon kotoke kaloke ye aramas kabugabugan god iko sa yayar me Satan kailong ki aramas porque kauno masani Satan men wiyala god kauno masani chay kapagata aramas na mo mongkachay kauno men fellowship kapagata aramas so anso koros me Satan kilang kachay aramas sa kailong kachay pen Jesus masani me atay mo dito kahit karamas karada aramas wiya kawayo karamas benetong karamas kailong kuno katangayong makuwe believer in Jesus katangayong me Satan mo kahit karamas me Satan me wiyata kailok perin nge po ime puksaro masani suggestion na kailong ki aramas akan makailong kung child jay kapag rail po kay dek rail mo ngayon south mo rule rail mo wiyata kailok ape apo anso ko to makauno pan tuwa muy dongan Satan na anso kamakit Ngehn Sarawi yi Satan na pan precluse yarel pan attack aramas ni sansal okay maramas pan chongan more wasakorosola sutra pepol aramas pan experience nan taimo sutra peace sutra malele apang kosang chongan more o kamala me pan wiyawi government pan katarpasan zombie wasakoros poren ren kologe aramas ren marking Satan asa makauno marki sapul maramas on the forehead Satan men copy god marki ni ba kiyang chip ni ba right o kiyang nan chama Satan anso koros akan copycat so power up akan copy tama kauno wiya okay so kasi yayar Satan ban aniki anso Ngehn Sarawi ebil tadokren Jesus imechega school kiyayo Ngehn Sarawi bilgin tadokren aramas medip porangak tuwa Ngehn Sarawi kak masan pagangak chokat atibomkan yen gak chokat atibaikan pagik taban men memor makalakal mongko chachanta kunuyat atib god igotan mak aban makon tipatakan pagchalenan ke right relationship law rano kachto Jesus kachto nan tapok tek chal mela sutra atachang deep magchaban pabunsa sa tipatrak chamela okay jaban mela na ramastipan isagili sa kwalori sa payo kasi ya magdala sa tamo mawak chal puligidi chay wiya sa litames wad o chal mela atay wiya maw koros kurso jaban chamachaman okay imagarita kasambal chan miminan masanang god pagkatangak lamuki god tangak penu digita lebewiya cha maurniya cha ban Ngehn Sarawi bang kacamang kingchame chanana ko lula okay may sanga chitinter troplana isario may tintribe ko do indindang Ngehn Sarawi examine ay mongyong chokay mongyong chokong niya ay mongyong miyara mas kailonggi miyara mas yanana pakmakre miya isapong makom so jogo porgo mis chokonda okay iwewe examine kakela kayang child chok a child more god poeta pantala child de lelong accident mela child de merla mela the child de mata o mela kapango ta so lele to pakauno porta ran what okay tama ke pang kamor ke chala atraposon apa trapuko examining to chok a chamnor pagcha de lamala magchamamao agcha mela chapuriamoi poko sutra perenkia chan mor pon sambawa so Ngehn Sarawi kakela ka momotso menia momotso meip Ngehn momotso meip Ipwsapahl koso yayar koto momotso no posanda pongo sonnet Jesus Christ got to patapatangki kalangan ng god patapatangko win god more cup more in Ipwsapahl mabang itandore child sanya jay kolula wulia cup baptize lao so pelangi so imomotso Jesus Christ and mo karata magchapang uya cha momotso akcha so ngong magchelanane kolula kachawiye
momotso ni momen maso ap kaidek inokap may dando in Chan Jesus Christ. Ngehn Sarawi bilkin totok nan morin believers. Chay watager nan wiwiyaryaw. Ngehn Sarawi totok nan morin believers. So iwasaw me yudiya ayo. Rana chagandata katok song jojo ya nan morin souleng. Ngay me chabana sokir souleng me Ipwsapahl I souleng mau daot ke Ngehn Sarawi. Porque chay Ipwsapahl Jesus Christ ki yang kedrang Ngehn Sarawi. So Ngehn Sarawi miya puko. Kochlong re child po miya puko. Because yayer the other day okay ap pilio ja ka preyang. Research time in what kata scripture ka kom ka injingedi makommen ka school. Iupukon Ngehn Sarawi akan conflict wawagi ndayanguk kamakidong kita. Tsaka kalus balalabo ang Ngehn Sarawi ko sa inda wala ko sayang. Tsaka wala ko sayang og tsaka sa tama o anane kapakap. Tsaka wala ko sayang o anane tama o anane sawas. Ngehn Sarawi yung nganang god reso tsaka pakapaka child kan may Ipwsapahl. Pakapaka ko Russia. Karadak child kan may Ipwsapahl. Aban totong keng child buen wai ko do kaitek wai ko do ap. Kamaurala. Kiyang maur. Irala kan mes Ipwsapahl. Kaunong gilara ramas korosang potlong nan wing god. Mona banggot to. Pwede nan hel. Kachayla kan me ban lusang potlong nan wing god. Chayl bang uye war moni bong nan ran. Ngi chayl kan bang uye che rak ni bong nan ran ime buksaraw masani. Karatawang kauna pa kong kachayla ramangi na nel kilang asa. Karatawan na pa kong kachayla kapkapantela. I chakara pa wa me kapkapantela po. Miya nambayo me kasane di mapanlel. Kapandela po na stumin chan pilapte watal selin at amorin sampa. Kapandela po na kitong kita chansin chan. Kau na bata chan maur pagkate yang uya war wasaw. Okay? Ko Rusya kan makan Roma sa nang goto mendagi imang kakilakay yung chayl nasa. Mamia Satan o Satan meta chan mendagi. Chan mendagi. Makarita makisouleng ampani na ito sa ikiyang goto nan winggo tuya kapakap o kalok. Ichar make namanak la ichar make kamakam. Ichar masuja me peren ginuk apsarabasang. Pwede nan lang magchasutabang kalok chaban buya. Kolkolula tama kolula panitanto sotra. Amagachaban sokowe nan yawong poy na kalok. Okay? At suwad kila, namanang kila, matang kila. Iwawan Jesus sama sani. Kakakiyang nim, talang kalokolokwat. Japanintan Jesus kakiyang nim. Kitong ya chance, kitong ya aramas, obenda al. Kakiyang nim. Matsaka sonede, majapanita wen Jesus Christ, ak chanita wen, nituwan dami akasik. Apkaitek yang atra, ati kisaulang. Chalama me solang kola sarau ko to mayer awiran sarau ko to kola sarau ko to mayer yeseli ay to tok papan sa sakot pro la sarakay ten solang sutro katrapan nan wing court mo maktraban katraban available to yet ngoy maing to tongenia. Okay, so solang Ngehn Sarawi kan to tong ki solang sang ni conviction. Iga sampalan jalan kaisi solo kapakapan sa menchay kaisi sol nganen court ke mesang inang nutuk pagdrangka konwasa ni palingen. Ang sa mga sarobang kanmasan trabang convicted pagkata telefonen ko call labo pagkata telefonen call labo so tapol minding pagkata scales of sin deep kan te so kaudri kan te maurin sampakan marasanger. Okay? Imenda ke challenge mimi ang presence and God pagdrangka konwasa yung conviction and Ngehn Sarawi. So na isa kuno walulele sa keo nakasaliyang ka child conviction and Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi kan regenerate wala kakela ka. Ngehn Sarawi kan kakela ka maurin souleng man niya kan luwatala udimon kot ale udano chay banala chel sawas ren kot rangoros miya pakchay kan luwatala. Apan sa magtra luwatala yaramen luwatala mamayar luwatala aplukuryang god Ngehn Sarawi ewa puko kang kakela kay chela.
Okay, makja luwat tata kay sisol po palo utukoan mesang inang ba ponganen God Ngehn Sarawi and got take over. So tayo silulumao. Ngehn Sarawi kan regenerate kan kakela ka. Tayo silulumao kam kakwata kwasaw. Ngehn Sarawi bilkin sanctify. Takot sanctify kamakele child. Kisang kailo kido limbak. Kisan soma kido mak. Okay? Niyan sa manchel yo wat niyan sa manchel yo kapakap child kay sisol on God kia child more Ngehn Sarawi sanctify masa ng God akan within ka child magkaritan sa manchel yo wat child Ipwsapahl child apu yo wat child bang wakila child bang makalagala child bang maula child bang tuduela tama child watak amang child sa Ipwsapahl child yo wat eaw data chamalian child memorize scripture child bang aklalokong kia child wewe up mauro tudueta. Okay, so Ngehn Sarawi sanctifies. Ngehn Sarawi can baptize. We when baptize kaduedi. Kirlata. Immerse. Okay, mamia pagkatimpilyo kukuwi immerse, kukuwi tudilale. Ngehn Sarawi tuwedra. Katubal kita dide. Aude kita baptize. Okay, we are riau payo. We are riau payo Ngehn Sarawi can baptize. Ngehn Sarawi can dwell in man sa mancha Ipwsapahl Ngehn Sarawi katsunang lalachail kayong current wano isak tuwaw kayong current silu isak wano kayong current wano isak tuwaw kayong current silu isak wano Ngehn Sarawi can strengthen ye kakela ka ebiso silu isak wano Ngehn Sarawi can strengthen us pagkajangkak move forward pagkajangkak wiya tama ko takarang chachan buya. Strengthen to taka pangatar Ngehn Sarawi bang kiwi ba angam nan saylakan morwat. Okay? Ngehn Sarawi can intercede. So strengthen episode 3 sa kwano. Ngehn Sarawi can intercede what ki kapakap kenuk. Ngehn Sarawi kapakap kenggetra. Ngehn Sarawi kan wiya kapakap kenggetra. Roman 8 sa kwano Ngehn Sarawi can intercede. Okay? I praise on our behalf. I kasampalan miyata relationship on Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi kan kapakap kan kitray. Ngehn Sarawi can unite we kaminimin. Okay? Magkitay Ipwsapahl chaban men kaminimin ma count Jesus we kapakap kan na so na isa kisu minimin pa na so lang kan. Akita ko sa yame ay idirigin Ngehn Sarawi yaw daw Ngehn Sarawi ayap kailong riyay sa lang ma ayap sujukak tataw kong riyay sa lang mo so just draw daw Ngehn Sarawi chakan since wudi Ngehn Sarawi gecha mo idangan en katlona na chamnor apgitawi memori na ramas po memori na ramas me bang so chamin tataw kong laba puinen kay te ki trio okay so kakela kay child lamgu got wat ki eng in seneyen map chabang kapaya dan seneya eng ai lideron dama po sapung as chuminan masanong got chaban rong ansa me chabang pokata ko sandina ta leader me sapung sang masanong got kaban rong ka kapay so main okay got bang got ansa mata leader kan ako sandigan prakye sang nang ko prong got chaban lom ko chaban pilata an ko tra chaban itawen okay leader kan roya wilia bango tretel maray ko sandigan sapung kadai la ramas chay so kan perfect toyo kay dek ma ngoy apostle chagyari 100% pungtor and so you may ko santi sapung apraksang masa ng kodro ko prangkot ibil kasik so tama ban wrong okay so tama ban rong chaban lamki court kaden chaban kido masanang court kitari wali kongan minanin senatra okay okay leader kan pata kan manipulation tayo manipulation biti wasa para masen pagiyong iya kay dek tama masani uya yo kilele mo na soma karadag chana na sensitive chana na kon wasani palingen Jaiba nak chugachug.
actually to go by young leader. Ap leader man me ugi da agenda en apena ko sandi me jangan likin ko porongko chastana na wrong. Chastana na wrong pokita the wrong ala. Ayo emimi jana na aramas esa pongalar. Akita wrong ala kita berak isang ko porongko kita riala kalokolokan kauno. Okay? Kecoban tipe kita. Maka sedorong ke osta nam leader sapong. Kecoban tipe kita maka sabai kong. Kaya teka ma relationship na wala ape. Apka kak sedor ka bayada. Puka osta may uwang masa ng God. Okay? Amen. So, puro daw nga sa amigos ko siya unite. Tamigos ko siya ko sa po ispirita makayo kailan na mumotsoan sa word. Ngayon unity. Kachukak tato kong rail po irail upuin. Puin ne upuin. Kachami mi chaba ng Burma. May upuin. Chawada puksaraw Jesus esotaw ya kapag upuin. Kachawada puksarawi. Menya puksarawi mi ko sa iya. The masa ng God mi ko sa iya. Jesus Christ. Ngay po yi me a child God. Yi me ko to lay down foundation of life. Ya mo man chapan memor kingdom nan wing God. Ariya ko sa yak challenge minimin pa na. Okay, chamandaan sa me warang ko katarala rang ko lang patak ro ko la patak ro prodo randan Jesus. Mia man ol toro sa tuwa ko uye pata kam kamaw ya larmas ni maromoy. Sengolang kaudi. Jesus masaniso. Kumal dia kaudi. Wa me kay me yang child rapan u paligin child. Itarmare uya penrail. Jesus Ngehn. So Ngehn Sarawi so trajetia tapom poke Ipwsapahl ko kagale po amomotson. Etia tapon Rusia on the face of the earth. Iman so course making kapakap so uya kapakap kita men Bombay. Ikapakap ke North America, South America, Europe, Australia, New Zealand, North Korea, South Korea, Arabic nations, North Pacific, South Pacific, continents, small islands, pogida, uya kapakabong court, makapakatalang o sampa, o aramas koros, o godras to libilibid. Akay bakigin matamadawa, sangan preacher, the pastors, the Ngehn Sarawi, memamaurin, libilibili aramas. Pumakjabi libilibili aramas Mr. Souleng kancha. Chunok mga samuirail na natalim saraw tail di batar. Puyi ko porongod. Kitrak wiya wilia pa puyi yaswasa. So atrapo ko rogo to. Mesaraw mesudra sarawi. Pura na sola po trenyang potlong nan wingkod. At sakayroir so chamimi pon moni. Te tron aramas endur. At sakayroir mimi ren aramas karan yang maurla. Purengkap yang potlonan wingkod. Aramas todo so chameneo pana. Aramas me Souleng me Ipwsapahl me ko sayang. Aramas todo so chameneo pana. Puegi legen moni te legen member en Ngehn Sarawi. Akay tek mo rin Jesus Christ mo. Makatra leader akatra uye lelengi aramas po. Moni ko bangola Israel de ki chiu pina kumay lepin chainin en to sang mo yung ang kauno. Okay? Imentono an mia sangan entity an mia sangan momotso mesodrat. Pomoima hato ina na uya kabung nan malia lina ramas. Abchana na koerta. Chana na koerta. Oan kimoyong Jesus Christ chela papai. Pochel de uya katipekelekelang kuporong God in the body of Christ. Amen. So Ngehn Sarawi kumiyatak chelen unity. United to talk pa na kapakap pa na mission pa na Sarawi pa na lang ang so metrebela la loud lar wasak oras government wong trial social media Hollywood aparel kasto kan so oras wong trial chay bang kilang lakla magchild becoming smaller Christians me born again me sutrabil born again kapil wong trial nan momotso and what child me Ipwsapahl no covenant believers tell malaw lak child tikla so icha mo gonong tellen united for power and God and gasaleda ime Jesus wiya kapakapki ako saya wiya kapakapon sama mona pangola lobula wiya kapakapki Souleng rengak upana po Mr. Souleng ka rengak kilang
irailari asa wakpasang. Ama kita solang ang tabiluye uyun pali rabang ko saya kilang puso kalimang. Okay, chay ko saya magchay Ngehn Sarawi absurd chay wata kata Ngehn Sarawi can unite atay mokitin samba nuye sansan na chay momotso kan. Okay, so Ngehn Sarawi ko saya make an intercede. Ngehn Sarawi demonstrate love. Roman 5:5 Ngehn Sarawi can demonstrate love. Lang magcapan men Ngehn Sarawi ang parata tatonggang child nan ministry chalanana moved by love of God. Just kak piti God. Okay, okay, ramaskin men mockit nam power, soja power, arokolale power in Satan. Parmasan gaklame, powerful. Tano ka tabang stulom ka kauno. Tabang yuto tong kisili power in Satan, pansam power draw mela tabang porlangot. Muri laktak nan hell. Takataban men win the world up lose at a soul. Takataban kaparini aramas. Akatab kolokolongi. At a wiwiakan at a kosoy at a mokit mong kauno. Weke kay te kupurangot me chay milale. So Ngehn Sarawi akin sa young child and demonstrate love. Ngehn Sarawi yi Ngehn Sarawi yi limbak. Yeah? Limbak and we are person in a child kalo, person in a child ministry, person in a child church. Kay dek religion, kay dek we are paten, we are we jar makasampal. A child limbak on court him a child Ngehn Sarawi. Okay, ramas bil mamal ki go we Sarawi abe. Pokita, kachenok limbak on court. Maga limbak on court ka go on Sarawi. Okay? Okay, makcha asame Sarawi yo toke court. O toke gitra, chamanale sangkot, chaman waun ki yang Sarawi abe. Kaya ramas pangang ki Sarawi abe yang Ipwsapahl. Ma ban ko ta trapon zoom. Okay? Just to we ki me kola Sarawi yo mo presence of God. Moton Ngehn Sarawi kung godin ang punga chay kakela kay kitay. Koso sang atay luwatakan kakela kay chay pachay lang kuko we mawa. Just to we ki me a commanded there. Jalene upano kang kakela ka naman puyumunan sa ugogodo. At chap can excuse iban yang atrasum de inakapakapchana na pero okay sinadudud po ka anana mo kay pwesto ka salita men chalimba kong god. Mamia Sarawi uya chapangaki yang patrong just chalimba kong god. Terin sa ulang mamalki aray po ko. Okay kilang rataman ko me ta nanam wasang kautakan kapangaki. Kasi makikilang ki pukuan papa ko trom papa Sarawi yote haramas kabampo kan so koros makikilang ki kot makawiwiyayang so tama bilbang kawiyu kiti bilbang kale porwe ka bilbang nantri yang pokot makawiwiyayang lang consistency lalapot an so maramas yang karamas so yang kot pangatangiyuk lalapot an so tama kaperen an so meka sangatay so yang patong. So chakachang ba pagawiwiyayang amnong yongan aramas. Amen. So demonstrate Ngehn Sarawi can demonstrate a love of God, love for people. Ngehn Sarawi can conform conform what ki wiyayang ko child and duela Jesus Christ. Kariyang current siluwe sa kwalu conform us to the image of God. Ngehn Sarawi magchanta magcha out in Ngehn Sarawi tagitamoy tang Jesus Christ at jamor so traban to duetra estraban stagnan estraban to duetra de estraban gogodi abang gogodan sa oras aban duela Christ magcha wata masanang got magchaw ye papay kiyang kupurang goto mo itang Ngehn Sarawi miyang kawkawid. Ngehn Sarawi can reveal the truth. Okay, Ngehn Sarawi can reveal the truth. Ngehn Sarawi can kasalayang kachal tamemelel. Tamemelel ka kodo na chel oraman ta tamemelel machel raprapa ka kupurong kot in certain areas cheka ko oraman ta pagkot kan masan to na oraman kicheka pen meditate cha memelelo Ngehn Sarawi pul na chay matamataw kicheka kan pa matata memelel ngi bang rasaras kema aman sarapin ansame ijapta padawata pong ko na bata akin rong amoy tan si sa nor an ti ko do weti boy kajay Catholic Christiana ni rong lian likam ari merla I mona pan meren tamain kot kasaleyang iya tame melel me sangremi me kommen yen patrong po yang kakwerta na nay maurin solang
an sa me mayarla an sa me mayarla klangata liya koy me lian Fiji asar pen mana mi mainland isa sama bila sa takot lian Fiji apo klangata liya koy me mangan me Fiji ka liya ka mau motomot Arya ndame pokonen lian Fiji yo porla klangata aral wie pokon iar porlan klan tamara pokon klang totar sope pana liyo ko mangaral ko ta me ka klang apo ko la mo manuswarla buen klang tamara klang masaya pa portang nampungan liyo ko arian sa watra confirmenta kalangan ng komoy ibang wi rong ancha ke patangkan okay so dami ko siya kita mo puegi kapan menrapaki the truth sang nanam nongyong Ngehn Sarawi sa wasayuk Ngehn Sarawi sa wasayuk pakantiar the truth just bila nana kakamay gya ngoy mo punga ko mesapunga just cha nane chapan lalapotron cha court nganeng got pan bulian kedratio kasaleyang medre kan tamareanane tiar okay just cha nana kamay debil si woy debil kasasane ap mia kauno o kauno pa kong korusia merapapaki tame mele so Ngehn Sarawi kayong current riyawe isak Ngehn Sarawi pueki wewe ki deep things of God Ngehn Sarawi weke mong yung lalen kauna makamuyong aistro wewe ki chabang kenjok Ngehn Sarawi kapakapa ang pak hisapol makawait ekin reveal truth okay Ngehn Sarawi yinganen melel Ngehn Sarawi belgen teach us Ngehn Sarawi kang kaskuli ki child kayon son riyaw isak isu kayon son riyaw isak su Ngehn Sarawi kang kaskuli ki child Ngehn Sarawi bel assure our salvation assure wewe ki kamelele yang uke yang kayang Ipwsapahl eng nan lang aw yaw yuk makapan mela kapang kola nan lang Ngehn Sarawi kan kalale yang ki child assurance to echa melel again we attack child nasa aman baninda kakamelele kot as wewen assurance iya sa kot do echa elala sang Muko sa naon Roman 8 sa puno Ngehn Sarawi a demonstrate power of God Ngehn Sarawi kang kasaleda manamanin God ang sama kitayal pulpa tayal kapakap Ngehn Sarawi power in God imakin kamaw yala aramas machay kapakap kayong current riyaw payo lelimaw Ngehn Sarawi can demonstrate power of God kayong current riyaw payo lelimaw Ngehn Sarawi empowers us to witness Ngehn Sarawi imebilkin kakela kay kitayal po chaylan kalok lang ang sa oras chay pang kalok chaylakan magkalok miyasin masabueng giskin godo just ay 100% ang sa oras ari ang sa umachayla sa kami miyanganin ko chaykin kelalta akin kakela kay kitayal po chaylan sukuwi mo charma chay masabuek okay aman chabang mo ito nganan masabuek chabang bilbilan jo wetiye sa trakapayak takapurang kot normally utan chay bangken miya nganan masabuek yubo makasaykin dra an lakalo kape otanang pangwiya masabuek tebil anso koros kuwang kalo ka masabuek puek iya sa makasit kap koko ito kapo sa iya ngay melar ito kumat anso koros anso koros kuwang kalo ka masabuek apo sa kuwi mawa puya sa makuprangkot ariyan so koros makasa kuwi mawa tamang Ngehn Sarawi demonstrate empower kakilakay yukala ansa magabil kalkalok maya sayar trinay testimony may masabuek ngoy ko sinenda mo naramas ngoy ko say ikon roson yo makintiya tapoy may ginay mata okay Ngehn Sarawi empower us to witness kiyang child ay ma en kalok okay Ngehn Sarawi kiyang child kisakis you give gift and develop fruits Ngehn Sarawi kiyang child gift ng kayong kurente sa kriyaw kisakis en nghen okay kisakis en nghen lokaya toror word of wisdom word of knowledge okay creative miracle kisakis en nghen mo kan tangkak ministry nan kisakis en Ngehn Sarawi will produce fruit kay buyeti one nghen
May nangkalesi alimauri sa riauri sa silu. Ako sa kasi one Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi kay pwede yung kachay limba, kata, kananga ma, pepol, aktigadrik. Okay? So Ngehn Sarawi yaki yung kachay gift to ministry and fruit of God na na child more. Okay? Pag child kak fruitful child kak lala mamor ki one Ngehn likiyo kapayata kuprang God. Hallelujah. Kalanganin God. Kau nang kacang kapayata amanaman ka child ni marang kaun Jesus.